Kipulet jangka Anti-Narcotics Task Force ANTF nong stan mentakasgi ka lai pau terek unai lar arja arplai kilo yo pan kem ya arngot kinong khayi drugs ringkat kawai ka kali Maruti ka new number ML not san N not nyo pra ar ya ka bala pendan kam da kita ki arngot. Kipulet kimpat kwa setia ban ya thu ka kertang jong kita ki arngot namar kidang ya ka jitoken hadin ka jing talasi kita ki arngot na kalyang jong kipulet kila yo pan kurup hadu san gram drug heroin artli ki mobile phone 10,000 saus pa prapoting ka kapisa waiternya inject lambat artli ki song plastik baret. Hadin bala pendap ikijing don kam kat kumkaan ya kita ki arngot la ra no sa thanat nong ston bat la register ru ya ka kes hapo ka kendon jong ka NDPS Act. Kipulet kidang penlong ikijing toket ke babnya ban lap den saya ki wei pat ki bujudan keti ban le ketika kambean hapo nong ston bat hak district hi brok away.